Da. I ovako visim. I ovo, snimi temperaturu. Tako, polake, hej. Znači, ne smije biti preko 65, nikako. To je zadnja cifra. Furimo ga. Kontrola. Kad bočna pera počne skidati se lagano, onda je to. Čekaj. Tak, ajmo vidjeti. Matej, koliko je? Još ne ide. Još 2. 2, kao pol. Tako. Pera idu lagano dole. I zabe gomu noga. To je to. Budete svi prije gotovi nego mi ja ručak skuvam. Da, tak sam si i mislila.